dixemos que mañá vamos a facer algo de traballo con balón, vale? Valenos un balón, un cojín, que non estea moi hinchado, que sea flexible o balón, vale? Se é de espuma, pois mellor, vale? Iso será mañá, recordamos, varios ejercicios con balón. Pois vamos a seguir a rutina. Como sempre, diferenciamos os varios bloques, bloque de respiración, facemos ejercicios de pé tumbado boca arriba, de medio lado, en T, en V invertida, vale? A cuadrupedia, tumbado boca abaixo, vale? En cada clase vamos a facer sempre algo de todo, unhas veces entramos máis en un bloque que en outro, pero o seguinte día xa compensamos. Bloque que se traballou menos, pois métese de segundo ou de terceiro, vale? Para que nos dé máis tempo. Pois nada máis, é diferenciar, elegide o bloque a parte que vos vai ben e separade os exercicios que non vos estean indo de todo ben, vale? Porque tedes molestias, porque tedes unha lesión, porque esta rodilla doime, se me meto de rodillas, porque este codo, onte levei un golpe, se o meto ou esta muñeca, este codo, que sea, vale? Os exercicios que vos implican facer algo de forza e molestias en unha zona que tendes lesionada, pois non se fan, simplemente non se fan, fanse máis para diante, para semana ou cando sea, vale? Pois veña, vamos a empezar de pé dereito, alineamos. Pés sempre separados a anchuras das nosas caderas, vale? Pernas en principio estiradas, vale? Brazos sueltos, hombros abaixo, peito aberto, ligeiramente, un pouquinho, non exagerado, vale? Porque senón arqueamos a espalda non se arquea por abaixo, vale? E cuello largo, pero non por adiante como teño eu, senón por atrás, vale? Para mirar de frente, vale? E simplemente vamos a empezar a respirar, a coller aire polo nariz, hinchar o peito arriba nesas costillas e soltamos o aire despaciño pola boca. Soltamos o aire despaciño, despaciño pola boca hasta vaciar todo o aire, pero sin facer respiración moi forzadas, vale? Collemos aire de novo, hinchamos, brazos sueltos, toda a postura alineada e soltamos o aire despaciño pola boca. Collemos aire, simplemente estamos collendo aire polo nariz e soltamos pola boca, pero collemos aire despaciño, que nos leve tempo, e soltamos aire tamén despaciño, que nos leve tempo, canalizamos un pouquinho, sacamos un pouquinho o conducto e soltamos o aire, vale? Collemos aire despacio. Facemos respiracións profundas, pero non moi forzadas, ni moi bruscas, e soltamos aire despacio. Collemos aire e soltamos despaciño o aire pola boca, vale? Ese é o mecanismo, pero, última, non só se trata de coller aire polo nariz e soltar pola boca, sino que cada vez que soltemos pola boca en cada ejercicio que nos toque, hai que activar uns certos músculos, unha serie de músculos aquí na barriga, vale? No noso cinturón abdominal, no noso core, no noso centro de forza, de energía. E desde aí canalizamos o resto de movimentos. Pois veña, vamos a simplemente empezar a activar musculatura soltando aire, vale? Collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, metemos barriga para dentro, aguantamos a barrigiña ben apretada e soltamos o aire despaciño, sin relajar a musculatura, hasta de novo coller aire. Apretamos e empezamos a soltar despaciño, ca barrigiña ben apretada, vale? Relajamos a musculatura, collemos aire, apretamos, ombligo, aguantamos e soltamos sin desfacer a postura de pés, vale? Rodillas, pernas, espalda, barriga, hombros, brazos e cuello, ben alineados, Volvemos a coller aire, metemos a barriga fuerte, aguantamos e soltamos. Acordarse que estes ejercicios podemos facer sentados, estudiando, vendo a tele, vale? Andando, facendo o deporte que vos gusta, que practiquedes habitualmente, senderismo, correr, así. Veña, collemos aire, apretamos, bicicleta, nadar, ahora que van a verán,
aguantamos e soltamos. Pero, última, collemos aire, apretamos o ombligo e soltamos o aire despacito co ombligo ben apretado. Vale? Olvidámonos e activamos outra musculatura, vale? Simulando que estamos no baño facendo unha ligeira forza. Aí tensamos a musculatura profunda, Collemos aire, pero relajamos de momento para coller aire. Empujamos, aguantamos apretado e soltamos o aire despacito, ¿vale? Sin desfaser a postura, repito. Relajamos, collemos aire, peito aberto, hinchamos ben o peito, corregimos postura, aguantamos empujando como se estivéramos no baño, facendo unha ligeira forza, ligeira, mantemos tenso mentre soltamos o aire, despacito pola boca, para relajar a musculatura, coller aire de novo polo nariz, hinchar ben o peito, abrir ben esas costillas sin perder a postura, sin perder a alineación. Empujamos, mantemos e soltamos o aire despacito pola boca, vale? Relajamos e repetímolo últimas. Hinchamos ben o peito, aguantamos tenso, empujamos e soltamos o aire despacio pola boca, vale? Relajamos, collemos aire, empujamos, aguantamos e soltamos aire despacio, vale? Por que? Puxamos o ombligo a espalda, activamos esta musculatura como simulando que estábamos no baño, facendo unha ligeira forza, vale? E agora imaginamos que estamos no baño tamén, pero estamos durante o transcurso e queremos interrompir, cortar a gana, vale? Porque nos chaman, unha chamada urgente e temos que parar. Pois ben, corregimos postura, collemos aire, como sempre, de momento relajado, abrimos peito, hinchamos ben os pulmóns, e ao soltar, contraemos suelo pélvico, glúteos, aguantamos, apretamos e soltamos o aire despacio pola boca. Relajamos, collemos aire, cortamos a gana de ir ao baño, apretamos glúteos, cerramos a musculatura profunda aí, musculatura pélvica, gran olvidada, non menos importante, diría, das máis importantes do noso corpo. Relajamos, collemos aire, cortamos, apretamos e aguantamos mentre soltamos o aire despacio. Relajamos, collemos, contraemos o pélvico, glúteos, aguantamos apretando e soltamos o aire despacio, vale? Aguantamos o aire despacio con todo ben cerrado, ben contraído, Relajamos, collemos aire de novo, apretamos, contraemos o pélvico, aguantamos e soltamos o aire despacio, vale? Porque, repetímolo, collemos aire, traballando na oficina, hacemos este ejercicio, contraemos, apretamos glúteos, aguantamos e soltamos, vale? Pero, de todos, o máis importante é o que vamos facer agora porque activamos toda a musculatura que antes fixámoslo por separado, vale? O descompuxamos por separado, agora en bloque. Importante isto, vale? Corregimos. Collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, barriga para dentro, además empujamos como estuviéramos no baño e además contraemos o pélvico, glúteos, todo por ser activado e soltamos o aire despacio, vale? Relajamos en bloque, collemos aire, apretamos todo fuerte, aguantamos e soltamos o aire despacio pola boca. Relajamos, collemos aire, apretamos todo, isto sí que o podemos facer sentados, como dixen antes, todo isto en bloque, vale? Que nos tonifica a musculatura da barriga. Relajamos, collemos aire, barriga, empujamos
Pues apretamos, aguantamos con glúteos tamén, sacamos todo aí abaixo, por os lados e de frente, todo ben activado, vale? Relajamos, collemos aire, apretamos todo, aguantamos, apretado, mentre soltamos o aire despacio pola boca, vale? Porque relajamos e vamos repetirlo últimas. Apretamos, aguantamos 2 veces e soltamos aire despacio, vale? Vamos a última. Relajamos, collemos aire. Apretamos, soltamos despacio, ¿vale? Combinamos ejercicios de movimiento con este tipo de respiración que nos vai quedar hasta o final da clase. Cada vez que soltemos aire, na parte do ejercicio máis intenso é onde debemos contraer a musculatura. Salvo que eu diga solamente ombligo-espalda, en ejercicio de cuadrupedia e tumbados boca abaixo, ¿vale? Por lo demás, desta maneira. Nos empezamos a elevar escápulas, collendo aire, apretar todo fuerte, descender hombros, escápulas. A postura inicial. Movimiento corto. Despacio. Apretamos, aguantamos e soltamos. Collemos aire, subimos. Contraemos todo fuerte, apretando e soltamos aire despacio. Collemos aire, levamos hombros, escápulas. Contraemos toda a musculatura. Soltamos. Últimas. Collemos aire. Apretamos. Soltamos última. Collemos. Peito algo aberto, barriga ben contraída, cuello ben largo, miramos de frente, apretamos e soltamos. Vale? Collemos aire, subimos. Unha man mira a outra. Apretamos, giramos palmas, abrimos, peito ben atrás, cuello ben largo, como se nos tiraran del. Soltamos aire, baixamos mans, acabamos de soltar aire, xusto acabamos de chegar. Empezamos a coller aire, subimos, na mitad estamos collendo aire, chegamos arriba, acabamos de coller, apretamos, abrimos peito, barriga ben contraída, cuello largo, ca miña propia forza, estiro, como se quixera crecer, solto aire, baixo brazos. Collo aire, subo, apreto, e solto. Collo aire, apreto, abro brazos, peito, cuello ben estirado, ben largo, como se te tiraran del, para atrás. Vale, 2 más. Apreto. Última. Volvo a coller aire. Apreto. Giro palmas, abro peito con todo ben contraído, collo ben estirado, solto aire baixo a brazos. Chego aí, vale? Doblo rodillas. Rodillas de frente, pelvis de frente, peito aberto, barriguilla apretada, cuello estirado, brazos en cruz, abertos, ben abertos, palmas hacia arriba. Inclinamos lateralmente collendo aire, tronco, brazos e cuello, vale? Apretamos a musculatura toda e soltando aire. Aí. Collemos aire, vamos hacia outro lado. Apretamos fuerte a musculatura e soltamos aire. 2. Collo aire, moldexos. Apreto fuerte. 3, cuello ben estirado. Contrae musculatura. 4, 2 más. Una por un lado. Teño rodillas algo dobladas,
última. Preto, devolvo, descanso brazos e ombros e estiro pernas, vale? Peito aberto, barriguinha, cuello, pés, e desde aí collo aire, contraio toda a musculatura, preto fuerte e subo, rodilla, brazos, aí peito, tronco, barriga, cuello largo, punteiras e suelo, vale? Collo aire, baixo perna e brazo, corrijo postura ben dereitiños, peito, cuello, preto, musculatura, e veña. Veña, axudamos a corregir moita postura, si temos un espello, vale? Aí. Donde mirarnos. Collo aire, preto, solto. Vale? Collo aire, baixo perna e brazos ao mismo tempo. Contraio toda a musculatura e subo. Arriba. Vale? Aí. Collo e solto. Collo aire, baixo perna, aguántome nun apoio, nunha parede, nun mueble, si non teño equilibrio. Tenso a perna de apoio, planta do pé ben apoiando dedos firmes, arriba, tronco, barriguinha e cuello, vale? Veña, unha por cada lado, preto, subo, una, preto, última, vale? Descanso. Doblo rodillas, barriguinha, tronco, brazos e cuello, un pouquinho solamente as rodillas dobladas, porque collo aire, ombligo solamente espalda, como os decía antes, e baixo o cuello, adelanto ombros, quito tensión toda a espalda, relajo, vértebra, vértebra, e abaixo, vale? E desde aí collo aire, barriguinha ben para dentro, e vértebra, vértebra, vou subindo. Brazos, peito, barriguinha e cuello. E desde aí collo aire, barriguinha ben forte para dentro, baixo o cuello, dobro, viro o ombligo, barbilla o esternón, adelanto ombros, colgo brazos e vou vértebra, vértebra hacia baixo, mirando o ombligo, quito tensión de ombros, de brazos e de cuello. E desde aí collo aire, apreto barriga, vértebra, vértebra, son moi importantes en este método, esta actividade. Vale, e pasémolo varias veces, peito, barriguinha, cuello estirado. Desde aí collo aire de novo, hincho ben o peito, teño rodillas algo dobladas, acórdome, apreto barriguinha, cuello, hombros, descanso, suelto, e desde aí collo aire, apreto fuerte, subo, vértebra. Vale? Veña, últimas dos, collo aire, veña, que me leve tempo, fago ben, este ejercicio fago ben. Veña, quito tensión, meto chepa, agora cando teño que meter chepa, non están corrigindo a postura, agora veña. Desde aí collo, apreto barriguinha, e veña, movo ben esa columna, vale? Vamos a última, veña, collo aire, barriguinha para dentro, baixo o cuello, hombros e brazos. E desde aí collo aire, apreto a barriguinha e subo, vértebra, 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 vértebra. Arriba, vale? E estiro pernas. E desde aí, collo aire, veño un algo máis intenso, solto, vale? Collo aire subir, barriguinha, peito, cuello, apreto toda a musculatura, tenso pernas, vou un poquinho atrás, 2,
más o menos, suelto, ven alineado, espalda recta, peito abierto, cuello estirado, collo, aire, subo, aprieto, y vamos, ahí, ¿cuánto? Collo, aire, peito, barriga, cuello, aprieto, musculatura, suelto, ahí, collo, ao subir, suelto, ao baixo. Venga, vamos dos más, y vamos, una, contrario, ¿vale? Y suelto. Vale, muy bien. Paso atrás, planta do pé, da perna adelantada, ben apoyado, tacón levantado da perna retrasada, pés separados, anchura das miñas caderas, ben alineados, e agora meto a miña espalda, sin arcar además, sin meter chepa, aí, a barrigiña, miña espalda, os meus ombros, o meu cuello e os brazos, vale? E desde aí collo aire, contraio toda a musculatura, e baixo un pelín, una, collo aire, subo, contraio, toda a musculatura, e ao soltar aire, baixo un poquinho a rodilla, peito aberto, collo ben estirado, miro de frente, dos, vale? Preto, 3, preto, 4, y vamos, 5, última, e ao soltar aire, baixo, vale? Collo aire, paso. Vou agora por outro lado. Cámbiame, vale? Eu paso, veña, pés alineados, separados, barrigiña, espalda, hombros, cuello e brazos, vale? Collo aire e ao soltar un pouquinho aire, vale? Collo aire, contrario, e solto. 2, collo aire ao subir, solto, baixar. 3, collo aire, e vamos. 4, e veña. Contraio, forte a musculatura, solto aire, baixo. 5, vamos á última. Vale? E paso. Vamos co peso morto, vale? Doblo un poquinho de rodillas, rodilla, peito, hombros, cuello, brazos sueltos. E agora non baixamos vértebra a vértebra, vale? Vamos en bloque, collemos aire e ao soltar, vale? Que as rodillas algo dobladas, non moito, espaldilla reta, peito aberto, cuello estirado. Non metemos chepa, que é moi fácil, vale? Aí, a corregir. Vale? Notamos unha tensión. Collemos aire, apretamos la rejilla, soltamos. Mantemos as rodillas dobladas, pero tronco recto, alineado, brazos e cuello, vale? E desde aí collo, e ao soltar, manteño as rodillas dobladas, boca espaldilla recta como un robot, que a barrigiña ben apretada, vamos atrás, collo ben estirado, meto a espalda totalmente paralela ao suelo, brazos perpendiculares ao suelo, estiro o cuello, corrijo a postura de hombros, vale? E desde aí collo aire, apreto con toda a musculatura da barriga e subo en bloque, vale? Ai. A barrigiña fai o control, dame estabilidade e dirígeme o movimento, vale? Manténme o control do movimento. Ai. Apreto. Vale? Non me deixa arregar a espalda, vale? Aguanto un poquinho. Collo aire e solto. Vale? Peito, collo ben estirado. E desde aí collo aire, contrae a musculatura. Solto. Última. Collo aire, solto, baixar. E collo aire, apreto. E solto subir, vale? Estiro as pernas completamente, brazos, peito,
rejilla e cuello, ¿vale? Cambio de bloque. Tumbámonos ahora boca arriba, que a espalda ben apoyada. Pues bien, vamos a tumbarnos, pies dereitos, aunque estemos en esta postura como si estuviéramos de pie, separados, enchulados las caderas, alineando rodillas bien dobladas, ¿vale? Apoyamos a parte baja da espalda, aí que non quepa nada, nin aire que pasa, ¿vale? Rodillas bien dobladas, plantas dos pés ben estables, vamos hacia atrás, entrelazamos dedos das mans, tras do cuello, codos ben abertos, cuello estirado e relajado nas nosas palmas. Collemos aire, apretamos barriga, empujamos suelo pélvico, glúteos, soltamos aire, codos ben abertos, cuello relajado, miramos las rodillas, aguantamos un poquillo e soltamos aire de todo, ¿vale? Collemos aire, vamos atrás, parte alta da barriguilla, estamos traballando, apretamos e vamos. 2, aí aguanto, ¿vale? Collo aire, preto, solto aire, 3, collo aire ao baixar, contraio toda a musculatura, codos ben abertos, cuello levantado, relajado, centro a forza na miña barriguilla na parte alta, espalda ben apoyada, mantéñome, aguanto, acabo de soltar o aire, mirando as rodillas, ¿vale? Non quero chegar moi arriba, non me fai falta. Vale? Teño que ter as partes baixa da espalda ben apoiada cando noto unha pequena vibración, unha pequena tensión que me está traballando a miña parte alta da barriga, aí paro, vale? É suficiente. Collo aire e baixo, e ao soltar apreto todo e subo. Veña abajo máis, apreto, que está moi fácil. Que non me caen as pernas para fora, nin xuntadas, dereitiñas, veña contraio e fago 2 máis, veña, 1, collo aire, contraio a musculatura e arriba, 2, vale, vou atrás, quedo aí nesa postura, cruzo unha perna, parte da fora do tobillo sobre a rodilla, vale? E eu teño a rodilla dereita suspendida e vou co codo esquerdo en dirección rodilla, pero non a tocar, o gesto de levantar un ombro, parte da escápula, o ombro contrario ben apoyado, vale? E a parte da baixa da espalda, sin moverse. Collo aire, apreto a barriguilla, empujo sobre o pélvico, vou máis a un lado, codo e aguanto. Vale? Cuello relajado. Vou hacia atrás, apoio o cuello, contraio a musculatura e vamos. 2, preto, 3, collo aire, contraio fuerte, subo, 4, contraio, 5, apreto fuerte, vou hacia un lado, non moi alto, repito, 2 máis, contraio, subo, soltando aire, manteño un poquinho, cuello relajado, Vamos a última. Vale, saco, baixo esa perna e cruzo a outra. Dobro ben, espalda ben apoyada, collo aire e vamos a un ladiño. Solo o gesto, vale? Non moi alto. A dirección e mantéñome. Outro ombro ben apoyado, a escápula. Collo aire, apoio as dúas cos codos ben abertos, se ao soltar apreto, solto o aire, fago gesto, rodilla de dirección contraria, codo de dirección rodilla contraria, perdón, collo aire baixo, apreto musculatura, solto
veña, collo baixo, preto, solto, aí aguanto, vale? E veña, preto, vamos a facer dúas más. Teño a espalda ben apoyada a ir abaixo, e ao subir tamén, a parte baixa, veña, facémolo ben, Movimientos controlados no seu rango de movimiento exacto, sin forzar, a súa tensión exacta, e o objetivo cúmplese. Non queremos facer todo moi rápido, vale? Saco e saco. Mas, palmas ao suelo, peito aberto, espalda ben apoyada, rodillas dobladas. Vamos ca parte baixa da nosa barriguilla, suspendo unha rodilla en ángulo recto, a rodilla, vale? Non a traio moito, vale? E a outra. Vale? Ombros firmes, brazos firmes, collo ben estirado. Collo aire baixo despasiño, toco co tacón, ca rodilla doblada, apreto, non modifico o ángulo da miña rodilla, vale? Non por baixar, non, así estou e así baixo. Solo que toco, apreto e subo. E se quero facer un pouco máis intenso, baixo e antes de tocar, apreto e xa subo, vale? Aí. Collo aire, apreto, solto aire despacio, vale? Collo aire, contraio, solto aire. E veña, collo aire, preto, solto aire, una por cada lado, veña, preto, parte baixa da miña barriguilla, última, preto, e solto, vale? Descanso perna e descanso perna. Corrijo postura, perna estirada, rodilla ben doblada, collo aire, apreto musculatura fuerte e subo. Perna reta tensa, punteira hacia mí, una. E vamos. Non moi abaixo, preto, se non marcha má espalda, dos, e veña, preto, tres, e veña, tensa perna, contrae musculatura, perna arriba, punteira hacia mí, cinco, e veña, preto, e vamos. Dos más, una, última, vale, descanso perna, corrijo e repito o mismo, que a perna contraria, aí tenso perna, preto, vale, fuerte, sin doblar rodilla recta, perna baixa, collendo aire, vale, non moi abaixo, preto musculatura da barriga, dando estabilidade a miña espalda, preto a espalda contra a colchoneta, solto aire arriba, pernas en min, capunteres a min, acabo de soltar o aire, cuello ben estirado, vale? Corrijo postura, teño a espalda ben apoyada, solto aire arriba, punteiras en min, dos, collo aire, baixo, apreto musculatura, perna, punteiras en min, tres, e vamos, cuatro, apreto, solto aire, traio, cinco, despasiño, contraio toda a musculatura, e veña, apreto, dos más, última, preto, vale, descanso, as pernas, corre
suspendo rodillas. Vamos a ver si sale esto. Collo aire e ao soltar, aire. E desde aí collo aire, preto, solto. Collo aire baixo vértebra a vértebra e ao soltar, 2, baixo vértebra a vértebra, collendo aire, apreto, 3, y vamos, 4, problemas de parte alta de espalda, cervicales, hombros, cuello, non se falla, 2 más, 5, vértebra, vértebra, última, y 6, collo, 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 doblo rodillas, collo aire, vamos hacia un lado, preto musculatura, solto, 1, collo aire, apreto e solto. Vamos hacia outro lado, collo aire, mando medio lado, me xunto rodillas nin tobillos e solto, vale? Aire. Collo aire, preto, solto. Pongo outro lado, preto musculatura, solto, contrario, e solto. Vamos, preto, solto, collo e solto. 4, 2 más, 1 por un lado, última, preto, solto, vale? Preto e solto. Descanso unha perna e descanso outra. Vale? E desde aí, estiro perna e estiro perna. Veña, descanso un poquinho. Collo aire. E ao soltar a barriga ben apretada. Traio unha perna, outra rodilla ben estirada. Vale? E desde aí collo aire. E ao soltar, levo a frente a tocar a rodilla e a rodilla a tocar a frente. Vale, collo, preto, e solto. Boca outra, collo aire preto, solto. E desde aí collo, aire preto e solto. Collo e solto. Boca outra, preto, volvo a coller, preto, solto, collo aire e solto. Última, preto e veña. Vale, vamos a unha fuerte, suspendo rodilla, vale, levanto o cuello, dedos das mans entrelazados, detrás da nuca, codos ben abertos, codo derecho, dirección, traio a rodilla esquerda, estiro unha perna collendo aire, e intento acercar, pero non tocar, a parte baixa da espalda ben apoiada, collo aire, solto, collo, solto, collo, solto, collo, preto, solto, collo e solto, última collo, preto e solto, rodillas,
adelanto hombros, collo aire, aplano espalda, vértebra a vértebra, baixando, apoio ben esa espalda completamente, e ao soltar, contraio músculos da barrigiña, empujo suelo pélvico, muslos e glúteos, despejo primeiro a pelvis, e despois vértebra a vértebra, o resto, vale? Collo aire baixo despasiño, e apoio. E ao soltar contraio, glúteos arriba. Collo aire baixo, vértebra a vértebra, hasta aplanar completamente toda a espalda. E ao soltar non levanto en bloque. Primeiro, articulo de abaixo, arriba, apreto moi fuerte os glúteos, barriguilla e aguanto, vale? Hombros, brazos, palmas firmes, cuello ben estirado, collo aire, apreto musculatura, subo pelvis, espalda arriba, veña collo aire, apreto e solto. Veña, importante este ejercicio, todos que impliquen subir a baixar vértebra a vértebra, apreto e veña, vale? Collo aire e fago a última e vamos e solto, arriba e descanso, vale? Estiro unha perna e estiro a outra. Vamos do medio lado. Vamos que se debe ben, non teredes queixa desto, Veña, ben de medio lado, brazo ben estirado, cuello ben estirado, peito aberto, barriga ben contraída, mano, collo aire e solto. E desde aí collo e fago giro. Una. Volvo a coller aire, apreto musculatura, pongo hacia atrás, hacia abajo, non toco, hacia adelante e hacia arriba, vale? E desde aí collo, apreto musculatura, e soltando o aire fago un círculo despasiño, que a medida que solto o aire fago o círculo, e cando chego arriba que acabei de soltar todo o aire. Para volver a collelo, e facelo en sentido contrario, é sincronizando, coordinando a respiración con movimiento, acelerando e ralentizando, se me fixera falta para tratar de chegar ao mesmo tempo xusto cando se acabe, vale? Collo aire apreto e vamos. Veña movimientos fluidos, fago a última, collo aire apreto e veña tenso, abajo, adelante, arriba e al medio descanso, vale? Pois veña, boca abaixo. Estiro peides, apoio a zona pélvica, abro o peito, estiro ben o collo, apoio frente, estiro ben brazos, pero ben estirados, brazos á altura dos meus ombros, pelvis apoiada, barrigiña apretada, collo estirado, e desde aí collo aire, apoyo ben a pelvis, apreto ben a barriga, despejo perna, sin doblar rodilla, solo despejada, e brazo contrario. Collo aire, baixo perna e brazo, solto aire, apoio pelvis, apreto barriga, estiro ben o collo, apoio frente, despejo brazo, arras de suelo ben estirado, perna ben estirada, despejo tamén arras de suelo, vale? Aí, dos. Teño o cuello descolocado, se me fai falta un apoio para terlo alineado porque me molesta, fago, sin problema. E vamos, aí, collo aire, e vamos, solto. Veña, estírome ben, apoio pelvis, apreto a barriga, tenso perna, despejo perna, brazo, e aguanto. Relajo perna, brazo, collendo aire, descansando toda a musculatura abaixo, pero tensando a miña musculatura implicada, apoio ben as costillas, parte abaixo as costillas, e frente, vale? E a pelvis, claro. Zona pélvica. Collo aire e ao soltar despejo nada máis perna e brazo, vale? Aí.
vamos. Para escoliosis este ejercicio, importante, xente que teña problemas de aí. E vamos. Perna e brazo contrario, pero sin doblar rodillas e subila moito, non fai falta. E vamos. Dos más, unha por un lado. Última, por el otro. Vale. Arriba. Apoyo antebrazo, apoyo antebrazo, apóyame, collo aire, tenso pernas, estiras, apreto glúteos, apreto barriga, eu solto el aire, codos debaixo dos ombros, arriba. Veña, desde aí collo aire e mantéñome apretando a barriguinha, peito aberto, collo estirado, aguanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Non baixo, gírome y arriba. Tomo os tobillos, métome totalmente de lado, collo aire e ao soltar, una, collo aire arriba, apreto musculatura, solto aire, 2, collo aire, solto aire, 3, 2 más, apreto, 4, última, y 5. Abajo. Vamos por outro lado. Vale, damos a espalda, collo aire, e solto. Una, miro para aí atrás, collo aire, apreto, e solto. 2, collo aire, apreto, 3, 2 más, 4, última, y 5. E aí túmome e fago o exercicio que me tocaba por ese lado, vale? E estiro. Eu cámbiome. Vale, e estiro ali, brazos, perna, aí no meu lado, veña. E desde aí, collo aire, tenso perna de arriba, subo lentamente non moi alta e manteño. E desde aí collo aire e ao soltar, veña, adelante, círculo, abajo, non toco, atrás e arriba. Una, volvo a coller aire, apreto fuerte, atrás, abajo, adelante y arriba. 2, apreto, adelante, abajo, atrás y arriba. 3, apreto, atrás, abajo, adelante y arriba. Vale, descanso. Boca abaixo. Apoyo pelvis, as mans, altura das miñas orellas, antebrazos, mans por fora da colchoneta, pelvis, barriguinha, estiro o cuello e descanso. Pés dereitiños, alineados desde aí, collo aire, apoyo pelvis, apreto barriga, levanto en bloque espalda cuello e camiño pero con forza mentre solto aire e estiro o meu cuello como se me quixera sacalo do sitio, vale? E estiralo, tirar por ele. Collo aire abaixo en bloque. E ao soltar apoyo pelvis, apreto barriga, levanto en bloque e estiro fuerte o collo atrás. Vale? Collo aire abaixo e ao soltar e estiro o collo. Collo aire e vamos. Estiro o cuello por atrás. Collo aire baixo e ao soltar apoyo pelvis, apreto barriga, levanto en bloque, despejo o cuello largo por atrás. E a última que vamos a facer ahora queda na parte máis alta, pero non tan alta como anteriormente, apoyo pelvis,
apreto barriga, abro peito, mans, antebrazos e codos apoyados, estiro forte o cuello. E ahora sí que despejo, aí, palmas e codos. Collo aire, estiro brazos adiante, manteño o cuello suspendido, e ao soltar apreto barriga, apoio ben a pelvis, abro brazos en cruz, e ao chegar á altura dos meus ombros, empezo a doblar codos, busco a postura de principio, pero sin apoyar, ¿vale? Nin palmas, nin codos. Manteño o cuello estirado, barriga apretada, ben largo, collo aire, como si nadáramos, e vamos. 2. E vamos. 3. Última. Descanso. ¿Vale? Levanto codos, arqueo a espalda, cuádriceps. Veña. E desde aí, collo aire e ao soltar perna e perna. Estamos a miércoles ou jueves? Miércoles. Collo aire baixo, apoio a barriguinha, solto aire. Una. Collo aire, apreto a barriguinha. 2. Collo aire, solto. 3. E vamos. 2 más. Última. Rodilla. E rodilla. ¿Vale? E desde aí collo, pollo, arriba. Pasos adiante, tacóns ao suelo, peito aberto, cuello estirado. ¿Vale? Collo aire, estiro perna, aire, solto. Collo aire de puntillas, e vamos soltar a outra. 2. Collo aire, correjo postura, e ao soltar. 3. Collo, e vamos. 4. 2 más. Última. Vale. Rodilla. E rodilla. Cuadrupedio. E desde aí collo aire. Descanso. Chepa. Correjo postura, desde aí collo aire, apreto barriga, arqueo a espalda, pelvis hacia adiante, peito aberto, cuello arriba. Non xunto rodillas cos brazos, vale? Non xarro rodillas, non xarro pernas, non caio hacia adiante, nin hacia atrás, vale? Teño rodillas debaixo das caderas, e mans debaixo dos codos. Estábamos así, vale? E desde aí collo aire, apreto forte a barriga. E baixo o cuello, chepa, pelvis hacia dentro, aí queda. E desde aí collo aire, apreto moi forte a barriga, pelvis hacia atrás, arqueo a espalda, abro o peito, e miro hacia arriba, vale? E veña, baixo o cuello, ombros, chepa, aí. Collo aire, apreto a barriguinha, e vamos. E vamos. Importante este ejercicio, desbloqueamos toda esa espalda. ¿Vale? Ahí. Apreto barriguinha, chepa. Aí. E vamos. Veña, vamos a baixar mentre descansamos dos ejercicios tensos de antes. E vamos acabando a clase, baixando un poquinho o ritmo.
adelanto ben os brazos, abro o peito, estiro ben o cuello por detrás, non levo codos a colchoneta, non levo frente, colchonetamentos, a miñas orellas son os meus brazos. Séntome ben, adelanto máis, abro o peito, apreto a oreja, estiro forte o cuello, estiro ben esa espalda. Séntome, último tironcillo, abro o peito, estiro ben o cuello para atrás, conto 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e desde aí collo aire, e veño o moño de peto chepa, miro o ombligo, na parte alta adelanto un pelín os brazos, levo a pelvis, arqueando a espalda, abro o peito, e un poquinho, miro así. Faz un pouco, collo aire, apreto a barriguilla, vou ca espaldiña o máis recta posible, estiro ben o cuello, vou hacia atrás, non tan atrás como antes, porque teño os brazos ligeiramente máis adiante, pero con idea, abro o peito e alargo o cuello por atrás a miña propia forza, vale? Aí, metendo as orellas entre os meus brazos. Volvo a coller aire, miro o ombligo, meto chepa, veño adiante, arqueo, abro o peito, brazos estirados e arriba, aguanto un poquillo, vale? Collo aire, preto a barriguilla, intento levar a espalda o máis recta posible, estirando o cuello e sentando atrás. Volvo a coller aire e ao soltar, vamos, meto, chepa, miro o ombligo, articulo a espalda, flexiono e estendo ahora, vale? Estiro. Veño a coller aire, preto a barriguilla, que a barriguilla ben apretada, intento levar a espalda non arqueada, o máis recta posible, vale? E ir hacia atrás. Collo aire, e veña, meto chepa, miro o ombligo, sigo mirando o ombligo, ou así adiante, sigo mirando o ombligo, levo espalda de abaixo arriba, abro o peito, ombros atrás, e por último levanto o cuello, repito 2 veces máis, apreto a barriguilla, e vou hacia atrás. E veña unha, fago a última, primeiro vou atrás, e agora fago a última, vale? Veña, articulo ben esa espalda, vértebra a vértebra, meto chepa, e quito de abaixo arriba, fago postura de abaixo arriba, vale? Veña, vou acabando, apreto a barriguilla, e atrás. Vale? Cuadrupedia, de rodillas. Recordaros que por la tarde tedes aeróbic de 5 a 6 a mañá, volvemos a clase diaria de pilates, vale? Que mañana jueves, non? Acordarse que temos balón mañana. E arriba, vale? Corregimos postura e despedímonos hasta mañá, vale? Esperando que vos gustara, que vos fora útil.